Huzit mana tawna mana phangbaina aruga ichagi kanosida longkhatlakanda tin sikalagadi imaida tai habai pota ngasi yam chathare aduna aikhoina moina resign tawni tawai habde kon tawdong mande dam haijagi to tawju tawde adu madugi chapchapa personal reason behind du kaino haibase aikhoina madugi poto madu khanba matho elected makoi michian tara do koi gi habitual liars tara hai tare ko ki job community gi makhoina tasengna haidagadi hauji aikhoina tawyo poching je yam clever planning adu to get what we want aikhoina pam adu government na tawna bkhona bada aram bai tengol sinna bani aduga aikoi sigi pochi manipur gi valley ge jaga da afas pa thamjangadabani kaina haiba pona arige mu border town mori the xyz taiba jaga sing the manipur police commando sing police personnel sing mai teaching loktok kadabani mamangdana mu home minister moni ba city amada mu sigi mamangdana aikoi police personnel sing na morel sathariba miot minai mayam je masigi damta makoi je pa pulaga as per law the land punishment bi gidawni police na masagi mathau tawba adagi karan turan tawba drug lalonba narco terrorist nongmai paiba extremist mayam singna police halakpa micham mai thaba property damage to mayam do phaba punna tanaba rate tawba coming tawba tarapda bu law gi matungina charak pi gidawni ai je swaidane ba indian law ga cookie law ga kauna ba film da la akanda praja miyam je tumini le thupa yadamni na government se leibu leitaba government si kai da ba aikoi mayam hauruga tawbane ngasi taw adudi arambai tengol na ngasi kangla da mayam kaurukanda ngasi de aikoi sumba war patem have to understand why the fazadra ga koi londa haidagadi english ta kai haidam lai khanjadre ko yam khangdamina aduna ci da is maina haijage war patem bagi post la abadina adudi constitution gi provision da aikoi article 144 da amaka yawe not being a member of either house of legislature could be appointed as a minister but he could continue to be a minister for a period of 6 consecutive months during which he should get himself elected to the legislature. If not, he should be dropped out. Majigi pochi yawni na huji article 144 gi matungina arambai tengol gi korongan balwang da pithokera CMJ matam khari tha taruki pithok biraka da lewa ki huji singse naha singsina amtang paraga aidi huji yenghaning bamu praja moina phau tasengna handaki khoi gi praja miyam mangda mamang gi 2023 gi lochina badai da assembly ni nama tokyo potidi only obituary reference script pi rakanda min pan mapan gi taran drama thon taw lochina gi madudi assembly ko bu yaroi lai soi gi namkra mayam mangda thado poi film da taw ri ba lai pataba gi basa thado pre praja miyam ji lai pataba timu lai mu dong na government of the right na wakhal makai tasengna huji taseng lerak pansang da lepo warip mayam amuna praja miyam ke na warip point lobudi yaroi adu praja miyam gi voice di tasengna government ama pale haidron su democracy pelewang ni haraga su madu elected singduna yam line logo su yaroi maram ni machi clear cut exam pal laiba bo ngasi 24/1/24 letter day na haiba pose sina mayiching time madu di ekoi gi kangla utra mamang da tasena arambai tengol da numit khrani mamang da yam na chenba batam da short notice pi raganda ekoi tasena elected mayam including CM yauna wasak aroi boi lomin lagadabani madu yaw da basing lewak miyangi yekna bani lobani haiba poto a red letter day in the history of democracy adu manipur state da ngasi aham boina india gi jaga ma thok thok posak amang ngasi manipur da hau dokhrabani adu masi sana ge mekna sana kalinum yega le hawrani habsti jam chung wafam ni ngasi dei praja sing hi mathak da ikoi lengak sasan tawbi kangu sing sina ne khaina kanda yam usitna thamba adu karem ka thaina manba asau anem khaiba poto yade praja miyam punna horadi adu mase arambai tengul tori pochiju people gi support chana makoi da phange ar praja miyam na makoi tor thabak to ngasi di sasan tawda makoi na sasan chala trabani na taseng na khoi tor du yare na whether lo na yab tra yada bai wafam duna praja sing na udragasu khamudragasu haiba tare madugi poto ngasi support tor kanda praja miyam section kudum na ngasi arambai tengul bu government da bor pira kanda na koi praja miyam gi damaktani na koi da thodang ga singarabani chahi manga gi powers ta koi da pirabani na koi gi duties and responsibilities sing sabsana pangtho habdo ngamaktabagi ngasi di masi posi tara ibne tasengna masi posi lauthok matamda ngarang evening da ngasi AK Mishra interlocutor in the Naga Peace Toki aduga Sri Mandip Singh Tuli joint director is SIB New Delhi amadi Sri Rajesh Kamble joint director SIB Imphal na official visit amne harakanda ahambe thungna matamda arambai tengol kangu sing contact tarokanda leshem basna jawbagi manakta unayena tai aduga ngalaga amuksu madugi leshem basna jawu unabagi pot ama sillena khabar sing da hapakibdo madudum chapsan thai kai no hai kanda haujiti aikoni yam ngai ibase yengbi obo hoji yam noning mayam ama aikoi paper sing the heading karaga hapak matamda manipur gi oina democracy ki history da aduga manipur da assembly haibse laina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ elected ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯖꯒꯥ assembly ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ convincing and practicing ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ parliamentary procedure ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ procedure ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯥꯕꯔꯒꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯀꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯀꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯀꯥꯔꯒ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯕꯣꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯣꯏꯜ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯗꯥꯡ XYZ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ legislature have unanimously resolved that the government of India should take up appropriate action at the earliest if the government of India is unable to take any positive action as per this demand we the legislature will take appropriate action in consultation with the public have a port of yawe aduna arambai tengol gi potse chaudaba taragasu aikoi gi chokri makom tekani natre aikoi da awafam tagani je makoi dum ui whereas on the other part arambai tengol na praja miyam gi awaba praja miyam gi kholau ngasi media da adagi aikoi da panel da mayam ama ngangi ba mayam da lauri pot mayam je sigi mayam si hamna kumna nei na ba se government dagi arambai tengol gi sinau mayam sing marung pang mayam sing sina henna kumna nei na rakanda kari thamake haiba matamda aikoi government na assembly da pass taugiba base year 1961 oigadamni haibado yaroi 1951 da oigadavani haiba pot ama aduga atopa ahenba mayam je masa masa gi mafamda refusing deport thokune number 1 da thame ani subada su lokthokadavani hana government haiba chamane yaure ahum subada border fencing tawdaba yaroi haiba pot yaure aduga mari subada air gi area da poppy plantation ningi jana pajan taw lepa yenga leiramnina atopa paramilitary forces sing replace tawdana haiba pot yawe manga subada ST की लिस्ट की कोकी कांगू लोथोकदबने हाय पोट वाफम यावे तरुक सुबदा रिफ्यूजी सिंग असना मिजोराम जे मखोय की मरमद मजाती दौना खलाबनिना मिजोराम द लोइनमक डिपोर्ट तो पिगर जी हाय पोट वाफम सिंग यावे होय अदुगा आर्टिकल 355 चने चने देन तो लोसल लगा तम पोट ngasi आर्टिकल 355 से चनगा लेरमे अरु चना हलिसि कनाना नो 355 से मपान थोंगददी अदुम चना दि हाय मनुंग चना लेबसि कमाई तो नो आय कांदा कोय मसे वेटरन पॉलिसी पाबुंग ओजोन जाय कोन जुम हायजे हौजे मणिपुर गवर्नमेंट से डिफेक्टो गवर्नमेंट ओरे डिजूरी गवर्नमेंट ओइद्रे खुदना हादे कोना लाइसेंस अमा पीबा मतमदा अहामदे कोना गाड़ी थौ ओइदिगा लर्नर लाइसेंस अमा पीबा दमाइना गवर्नमेंट चलाइबा हितबा कांगु ने अदना मोजे डिफेक्टो गवर्नमेंट थमजलगे डिजूरी गवर्नमेंट दे हेयंग फजना परमानेंट लाइसेंस पीबा मतमदा थौबा हेरगा पीबा अदु मतमदा पीगदबा लाइसेंस तो गवर्नमेंट से पिथोपा यादरेना सेंटरना इंटरफेयर तौछलपने लवेबा हौनी मागी ऑर्डर अमा अहामबा यूनिफाइड कमांड की थोकपदा सेक्रेटरी एडवाइजर हाइबसे मेगी मरीदनी मेगी मरीद हापा मतुंगदा मतम खरा नुमित खरनी मतुंगदा मेगी 31 दा नुमित कुमंगा कुत्रोकी मतुंगदा ऑर्डर अमा थोकदना लोइना कैंसिल तोरकांदा मागी कैनोदा कंपोजिशन अहुम थोकना ngachai composition of unified headquarters ki matang da composition A da combined headquarter haiba ma B da strategic and operational group haiba ma C da operational intelligence group haiba ahum thona khai dokda ngachai composition A gi combined headquarter da makha da point amaka yauri karino hai kanda chief minister Manipur can call a meeting as and when required and he will head such a meeting ana haiba point am yaugse madugi matang da ngasi fawda aikoi gi swai da chief minister na aikoi gi leiba irang ji gi matungina aikoi masi gi post se aikoi kano to udri hujidi mana to guna mana phangbaina aruga ichagi kano sida longkhalakanda tin sikalaga di imai da tai habai pota ngasi di yam jathare aduna aikoina haujik ti aikoina haujik makoina mamang da aikoina haigiba moina resign tawni tawai have de kon tawdo wande da haijagi do tawju tawde adu madugi chapchapa personal reason behind the kaino haibase aikoina madugi poto madu khanba mathau tai adudi arambai tengolna ngasi kangla da mayam kaurakanda ngasi di aikoi chumba warak watiem haibtare in under sense why je fajadraga su aikoi londa hairaga di english ta kai haidam ai khangjadre ko yam khangdamina aduna si ai da is maina haijage warak watiem bagi posi laabadina adudi constitution ki provision da aikoi article 144 da amakak yawe not being a member of either house of legislature could be appointed as a minister but he could continue to be a minister for a period of 6 consecutive months during which he should
get himself elected to the legislature. If not, he should be drop out. Maji pots yawni na huji Article 144 ki matumina Arambai Tengul gi Korongan Baluanga Pitokera CMJ matam kari tataruki Pitok biraka the lewaki huji singje Naha sings nam tang paraga idi huji yehani mamu padamo na power eba Madam di kainoda Nahangwe puna sum launer labor maduki positive feedback result am phang da bada ngasi Arambai Tengul na atopa Europe Manipur na angang group am le rami kan laurami minister sing deli jalu unarami makoi je kamai namjan gibno phajan gibno makoi makol tagidre ai koi khulai paraga laul hobuda thajaba ma aduga ta seng na harga kolom paraga lantheng na haiba pot ama aduga ta seng na khulai yaudna lantheng na haiba pot ama mi gi wakhal se maleng pham khudi makki oina loinamak tongan gani jo tongan ba mayam dugi apama sachaba singdo ngasi gi lengang na madu gi thinjin ba phajan pujan mom da la agadi youth mayam se ngasi sauraga horokpada Arambai Tengol gi kangu dadi bedel dang warga su khulai mayam am paraga makoi gi force si mi 60,000 gi matak lai haiba kangmani na ngasai gi government of India na central government na kari gum ba ikhone tori ba kadar fadar mayam se naha mayam se ngasi lai chu hairam na ngasi loina khange masi kadar se changdre kadar gi politics ki game je sana ba yaraktre adu tagadi ai koi kanam mong da kamai na moji themau ji gen chelak matam da ai phon ngasai gi koi gi Manipur gi moi laugi ba ware mari du da haiba tare koi gi laugi ware mari da amina ngasai ma haije gi ware sing manung da mogi point na ma yabudo legislature sing na haiba da last will take appropriate action in consultation with the public haiba poto ngasai gi tarak pa yana ba pot amada ngasai gi adugi adumba ministry dik lakpa ahum dun so ayaba bitu okanda madu oram ba yarin khali natragadi ai koi general public amana organization association amana kawrakanda elected mayam chat pa ba se yaram gani abi thajade adu chap chaba kon thijalu du khangdre malem gwen aphawba mayam ama makoina haramba Socrates kumba Aristotle kumba Plato moina haramba pot mayam da democracy dadi mi kodi makse pura makse loina khanga hi ngatani ani subuda naha singna ahal singdagi madu experience laibe helian khanba lai ara ahum subuda lairabana ina khunbagi lanthum pami haiba pot harami makoina maram maduna selna miyambu lairaga mute oiba bokta democracy dadi yabani aduna youth naha singna ahal singdagi respect pami ahum subuda nupi ga nupaga right chap mane khallaka da makal makha kaya gi thabak thorom sing koina tobu urakani aduga mitop singna yellow mi ga chap manaba right talakani haiba do koi Manipur da ngasi chap chanto eba minamba huran ba criminal cases sinaba mayamna government bhaw chalai ba yagane se aina habinte moina haram mani aduga dictator form of government na dagi hena sati ba se democratic form of government na helena sumba Socrates na Aristotle na mayam ma haram ba se koi Manipur gi context yeng kan ngasi chumun mai mo ma la eb swai jan lak ma tam ju kai dawre amuk suai kan yeng bi oba nahan tarik kun ma thoida elected makoi michian tara do koi gi habitual liars tara ai tarik ko ki jo community gi makoina taseng na haragadi hauji ikoina toriyo poching je yamna clever plan ni adu to get what we want ikoina pam adu government na tawna bkhona bada Arambai Tengol sinna bani aduga ikoi sigi pochi Manipur gi valley ge jaga da afas pa thamjang da bani kana haiba pona yauri arige mu border town mori da xyz tai ba jaga sing da Manipur police commando sing police personnel sing mai teaching lokto ka da bani ai mamang da na mu home minister moni university ma da mu sigi mamang da na ikoi police personnel sing na moral sathari ba miot minai mayam je asigi da mukta makoi je pa pulaga as per law of the land pa ne sum pi do police na masagi mathau tawba adagi karan turan tawba drug lalonba narco terrorist nongoi paiba extremist mayam singna police halakpa micham mai thaba property damage to mayam do phaba punna tanaba red tawba combing tawba tarapda bu law gi matungina charak pi gi dong nai se swai tane ba Indian law ga cookie law ga kauna ba film da la akanda praja mayam ji tumin le thopa yadam ni na government se leibu leitaba government si kai da ba aikoi mayam hauruga tawbane na ngasi tawai se aduna nahana emergency provision manung da yauriba article 356 president rule hauji mukti thamakte yam lai phom na thamda su pami adugo masigi poju hujik lai ba context Manipuri context yeng kan da ikoi external disturbance lai raba internal disturbance lai raba adu bitagari natragana constitutional machineries mayam se loina fail oraba administration fail oraba lodi oraba ni ko adu bitagari president of India can declare 356 president rule imposed over yai and yauri neba animated suspension thamaga na total dissolution loin kaktalaga muthalaga thamba yai have ngasi thamakte kari no Manipur amadi ekoi shanta da double engine government BJP government laibina adu form of protest se Manipur lengang na ngasai civil society organization no center da takna ba hauri ena heading da kapai je si hapam be mahut ekoi gi political protest oraga su yamna chumba mawong da ai wakal da ekoi mamang da hajar lakpa mokoi gi grassroots tak leba moi member mayam sing se starting from the mandal da hauraga loin mak se ekoi loi resign doktre noi minister ko lege le horo aduga koi loin to e hanar kan even mo ko gi president ori ba secretary ba VP ori ba mayam office bearer mayam je tau thu oba swai da center kar gi ni oi hojiti 18 na tro ko pot amada makha da mai yang yang thagal kan da
khang mathakta phamalaga thamamba khangduna sadringhaidadi adum phamba ngami khamamba ka sakalak pokda adum phamba last polok padi phanban chong kana ji yadadana thabak tholak pase aikoi we should salute AT and group sing je aduga people support to salute to gada music di masde koi phagi be pungi be phagi phau pungi pulu masde thoina daka oide aduga aikoi achumba ai asengba wayel phangdraba mafam sidadi aikoi adugumba ipai bu sing thamiramba ido aikoi ju karama kaidi madugi loin mak chedra madu matau tambadi mathau tai khale maramdi lu tong de imarik ama cheli phawdi aikoi mikha po mapam dabani haiba pot aduna aikoina 7-year devices singi matang da aikoina mamang da aikoina mayam ama hainara la ko ipai bu sing awagi kutai kalamni adu si toromi haiba nupi lan gi 1904 1938 ke adum ba 39 nupi lan gi pot shima mayam sing che masi aikoina loin mak ningjeng ba modi mathau tai masi gi mayam je aikoina chap changna khangdraba ningjengdraba adu dagri hujik de facto government ore aduga de jure government je oiba phangaroi aikoi gi lamdam je democracy lebak ru so aduna mayam duna sabi tharaga dum chataga leragadi aikoi lebak sing maning hangani sakut padi yawba ngamoi aduga political oiba aduga tasin economic oiba development sing asi amata leitribo post gi hena hena lekha taraganda aikoi ji malem manung gi lukragada malem da amona uroi da pot ama oirani maram de aikoi political behavior political culture aduga leitabai mathakta political instrument mayam sing je ningthi jana praja miyam gi damta ngasi elected singna sizinaba ngamdaba je sizinaba ngamdaba je masi yam nuaite maram madun hojik chu ngasi logiba warep singdo warep taruk to loina makna mayam yam yare na sign toribido adugumna ngasi manipur assembly ko biro assembly ki floor da madugi poto ngasagi during emergency ju state ke legislature ji suspend to de haiba pot laibini na assembly ko chimbiri ko warep to assembly lower kanda praja miyam gi warep ni ohen biu lerak khonsang da platform da adugi any meeting am da lo warep ti state lenga ki warep point chat pa yadi haiba je lo da yaruga leibani the rule of procedure and conduct of business manipur legislative assembly ki rule book da yaruga mayam sing je ai budi karagatani adu madugi explanation da practicing and convincing da leigada pot mayam da masi elected mayam da khangbi de do khangdragana akhang hai mayam tanabiro aduga madugi pot to yanaba chakaba yaba pot amada thambiyu natana koi ngahanga ki matam lenba matam ngaiba matam thanaba aduga matam yorukanda yadre soidre amuk alaji si tawrsin tawi phim da laadi praja singna sauragadi mamang da jun 18 da hogi ba maido madugi ena sathi ba mai ma haurakanda aikoi furupse maning makha tam hingi ba furup am oiba ma natragana lainung da changa purap aikoi atopa power amana namjal laga thamagana namjan birga leibigi ba group moi leragadi aikoi tunga lakadaba future generation singna aikoi hujok ki generation di hingi bai koi mayam je hinga ubaga yaurodi tin sinara kanda ikoi ipai bu sing mamang dale ma wari di wari ni hana haira kanda masi lai hogani aduna madugi poto khongun muthatpagi pot tawdana ba khongun wai taibagi pot tawdana ba aruga yongna khoi pan tharaga tawda hanun pan thabi wari do tadana ba kaiwi karoi ne sing chokpa tadana ba tong hoda chokpa tadana ba thabak tong asigi lengak ta hojik laibiri ba yawbiri ba kangu singna masa masa mag resign tawdribni na aruga tasengna haragadi manipur gi forceful ba youth mayam jana ro yosi krai de no praja singna sauri je krai de no khangbi kanda ningthi jana mafam chana makoi political instruments sing aduga political behavior culture ethics sing laina hona bada ngasi de hona biro aduna ngasi ki topic 24/1/24 a red letter day have se yamna kupna ningjang biu masi ki pose ningjang dagadi red letter day de kari urakadun makha ta ba letter se kari no chilakani se khachitang ju khandabi